ake sithathele ithuba sihlabelele nje umhlabelelo omdala nawo singawuhlabeleli wonke nje ucaphune uNkulunkulu anibusise waqasha kuJesu endleleni yoqasha kuJesu engumhleni ithi waqasha kuJesu endleleni oqasha uJesu enaye emhleni noma kunjani noma impilo enyukela uqasha kuJesu enaye esinye isikhathi sifikela umoya wokuyekela konke esesiqasha kuye engumhleni ngithi qasha kuJesu enaye engumhleni namhlanje ungasho waqasha mina kuJesu engumhleni asemsebenzini asebandleni phakathi kwabangani qasha kuJesu engumhleni oqasha wasifihla kuye nothola indawo engumhleni wami engumhleni wami koyondwele waqasha kuJesu othi engumhleni wami moya ngcwele waqasha mina kuJesu engumhleni wami wasifihla kuncaba yethu lalelani uyisihlangu incaba umphema wokuphephela uyawayekhona uyosazokuba khona qasha kuye nawe ungamyeki mkhumbule njalo usakuthwala ngosuku lokuhlupheka bayaqala waqasha mina kuJesu engumhleni wami sifihle kuye nangosuku lokuhlupheka usifihle kuye bemelene nawe ubhekene nesipho usifihle kuye engumhleni usakuhlenga nasampini akuhlenge isitha simile
bamangala ukuthi uphume kanjani ekuhlenge yena engumhlenge benza bengumhlenge akulesi sikhathi Gautasha uJesu engumhleli lalela engumhleli ngimbonile endleleni ngambona siphakamisimo ngambona bemelene nami weme umhleli wemanami wabuya bashiya bonke menawe basuku lokuhlupheka basuku lesimpi uyema nabantwini qinana enkosini nime nasemandleni yamakhulu ningaphela amandla qasha kuye namhla qasha kuye khohlwa ngazo zonke izimo phela kuye ngumqalisi ngumphalalisi wakholo lwakho waqasha kuJesu engumhleli hayi siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga mnini mandla wonke siyabonga Alpha Omega wena wayekhona khona sazoba khona uNkulunkulu wasikhathi sonke uNkulunkulu omanathi abantu bengenathi kodwa yena menathi siyabonga Alpha Omega asimbonanga ofana nawe asimbonanga njengawe thatha udumo nesibongo mama ay siyabonga uNkulunkulu wethu awuqasha uJesu oqasha awuthola indawo ozifihla kuye engumhleli noma nini noma kuphi isimo sinjani qasha kuJesu engumhleli mbiza bengumhlengi kuleso simo mbiza ekuguleri umbiza noma isimo sinjani abengumhlengi ngesabi mbiza abengumhlengi menza kwazi lokho ukuthi yena ungumhlengi wempilo yakho uza kuhlenga ngoba yena oqasha kuJesu engumhleli antunjani uNkulunkulu wethu oqasha kuJesu umhleli nakulesi sikhathi hlakanipha inhliziyo yami